Megatin kupur mek yet ibato yer wasa me pension mo bo school te yo ban katro bo iktel bo ana ktel ma won to la mo ni won ktel me ktel tap kita to lo to ki yang kawono katin kal wa tel ko school in ranat tan pato won wuli yang tel di samat sube te galangan se kaping kemile song kan kors pengko mo katin kono patar au tapen kuprom on kits kan na ban ko school sang ana mo saro me kni yang kitan so kors ime katin mwangi o sombatak mo mwangi me koros mo kimina ko promo yat kabaga pran wat sanaliti songkan me pengkom katin kono batarong kit sepakita ran wat tunisak komnya sapal man kita pel murun met rana kan bel bangko to ko school wat me bangu yala person na mo ran kak ta tok uya ta tok pat alang kiyon komu songkoros so to pik me kot komu ye kauna kan komu me bangu ya ko school wat se to ke yang komu encounter o kalwa wi me koros som bukat koros mise bakin more sapul mong yeras Jesus at kaunat song komo amen alangan ang quote Maya, you can put up the lesson. Oh, hold on. I'm so sorry. It says that I need to close all browsers and rejoin the meeting. Hold on. Can you see it? Yep. Okay. Yes, thank you, Maya. Kalangan. Stewardship management. Ye atay aralaban rangot melt. Ar one wasak tay lelika tay ben biliki yang kau no. Beki ibil niyan sa woto isplana na kau we karapan punch song kan we portata inanen waray lara pa mumot po ni wasaturo. Kalagalle. Ar yan so mi tiarata me so pungay protopaliet. Ar mau pok testana na kau we unpreparation ay bukomo kana. Ar yak tay ban tola Teban dollar o tapiata lesson in ranwat ye stewardship the management me we ki na ya tai tungal ka we sangan song ko wa pe te bu ko na pa pa ni number you what is steward ta ko song ko amai tap kita met next moment kala la bak you on ton school campo tai mi yer nan ay lepan karon yang kasabun ni one sin me gis te tik you me ko mo wo gitu song ko ba mo itang ko mailen ka tik sa bangot Sungko o ye tua tre so na pa di te tama yamone bango say So go what? Yeah, it's the same thing as elder, right? Son papa. Kailangan ng kauna po ibig tayo bang kasayaran mo. Trip tayo ng kakagis tanaki. Ari kailangan ki kawiwi kan
Olo masani son abapadi elder pil mebukoki pil church hape abapadi te abapadi sapal mangkot tatag. Hey, in tuwana tay kawewe son ko. Awi magtay ban kasi yaranot. Kasong palpan puko magtay sapal mang. Tama kot kubur ki yang tail. En memor kin in tuwan ton school kay yatapan. Kakay tao pil kalwa wi sapal mangkot tatag. Awi amigot mo kasong palong tail ang kakonop ki tail ta. Somewhat, eh? Aria essential definition ino kaya waya imonistana na biluya watak apteka klang panoto tano one who managed another's property, finances or other affairs, one who's in charge of the household affairs of an estate metweta manaterape ara metkanen ni ara la butaka kosiya bu mepsetik makane me man me apa di wasa epitata muni te sonka sompal kan. Epitata sonka sompal manan nani wim. Epilika pitata document pe. Anything. Yime puko kia popa. Yar arala mektaka kasi ya meman mi tita. Aman mi tita. An puko kia apa pali anaman toro. Tipsaw. Kasompal. Arya pia tanakot caveman stewardship of the earth. Quote kat kiyang ramas en pukok. Okay, quote kiyang atan. Mesensel. En pukoki. Apa-apali. Motwalo. Nanchene si seuri sa kuno wasa ko la matabanka kilangan. Arya quote kop kokong kong yo ngoy sambawa tungsa. Pak tutok na natatungal maur maktabang kilang kasompal pampuko me quote kat kiyang kita. Pumoy atamatamataw metot. Ap maktaban kilan yara lapte tamanda kupurong quote what. Kupur lap wat katanga weki magtapuko me kors ni sambaut nyara lap Genesis kasali yang tame gotu yek tratau katki yang tapungan apa ni nga count sapal makapikupinkan ariap tami ko siya ka pugi sambaut an sawat an intuan taw yatong school in buksarawi taban we weki me ta responsible on song kan pong sambaut makut katung yata ya back to ata mataw kanka ta mataw ta kamopan atak simpane ni chit kak mataw ta kilang tiang pana ticha tenana ta wi tenana merka kele akitai kake wi no monamen turur tai su ka utiang masang u parata te ne ko tu yu ya wi ema auto makta mi mo sama ari sangal lamalam to pugat mataw su itar pugat tabana nane tamandam ut katin kop tamek Kaite ko mata atamamo personally. Apo include some corruption no ya kabe ko pekel limang court. Kong yung ay po. Nari yu sa mga sampal po court kat kiyang tapu ko. Nintuan sa una pa palit sa kuwaman ang sapal mang court tata. Nan sapal mang court kingdom openly sa water at influence ang sambawat. Tamag tamamor ko school kinan wasama court katong kupurki. Tenan win go to it. Pwede karapa, taan ka influence, take over. Taan ka pukona paliwat and tau yewe. And ka effect uyata mekot me. Le palik na isang bawat. Arna malakaka walu payo wano tana. What is man? Tako taramas. You made him ruler over the works of your hands. Was that to lang kang kalalaba? Tako taramas. Makom kotin may tang rairan bugote apa pali sapal mam kapikupinga repilkin metawo kapugawat makowang kita por eso weki planning court watch the one kasampal me court katin itiking kong itawang ay ektan mo yasong kuwaman resuro weki abi planning court I kasampal pan so na polte song kuwaman kita pukoki tami sapal man court Imakara taktakaklan and see Adams was set in the court to manage and administrate God's property.
Put katunguya ta atam o kopukok en abapali tam supplement coat. Okay, nam what one in eating take akla. Nan Genesis 3 hours a supplement. Then he put him in the garden of Eden to work it and take care of him. Yeah, thank you. Plan and coat. Arutan essential mau kopuko te pukona papali me coat ko por gitana. Essential to. Ma, can you please go back down a little bit? Yes. No. I mean, go back. Go back up. Some more. Go back to the start, the beginning. Okay, good. Right there. Okay, tami ko sa palkiyo. Science ne? Taka klang na. Genesis 3 yaw supplement. Yaku purang koto. On kita. Me uya. Son ko waman. The son. Apa di man. Tame an koto. The tame koto liki yang kita. Klang nanti ya aga sampal patana kamu yungay. Minang parenthesis ikarapon. Kita aleta. Okay, accept the calling of God to be a steward over everything God and trust to your care. Ari kamu yungay. Kita aleta. Tekta pungkila tekta ale. Malbiliput. Nintuan son ababali. Son kan. Me quote katindiki yang takta na ababali. Arya na kayong korent mo nung isaktuar isakot na kaiten kita atamor kaiten pin uta kita ta kaiten ata kaiten tame pin kaun kita te palwara tamel solar poi kita poi kita poi na pala pe bring Christ niyan so me Christ pola okay akatum point kita letter iya tana the calling to be God's steward is the truth. The malibili watch the baker McQuote, got in baker on chap, gone over the song go up and patapat. Okay, kaiten ang sa wata magta school ki. Abo ban orin more pwede kita alata. O kot kasik and lenit. Okay, kaiten ranot pagtas ko school ki, kaiten ang so magta mitanan. Atawa santa token ba kot kan, and im sarawita atapukona in sokis. A patapat, nan rang korosu ko kolata. Ime kot katen kupurki. Sa itu ngen song ko waman makina apa di sapol mang kot tata. Kot leki yang kita. Okay, one tana. We will continue to rule and reign with Jesus throughout eternity. Tapan yangi. Kaiteng tabel pangkalep ya tapan yangi posgosane teka kaun. Or reign no. Arnang kau tiar ni sakriyaw sidulu mawo makasaya yang kita tana. And they will reign forever and ever. Imo mana tapan mo yung mo. Okay, tapan bukoki ababali yangi kauno kot ka kaun kokolat. Tapan yangi kokolat. Are malupit pinsa kowa kay taking sinensokis. The malupilipin pukon ababali so tapan es kay taking sinensokis. Kaitin ka. Banlale. Essential, Yeah. Essential time trade, but one. Amen. Sensal. Ama mia kin sawe with the song wa kom gakpil. Masani me got for Thailand ki song and capset ki. Lesson what X-ray.
Na bukameleleme kailangan ng kot pulpansosik tail po yung kakitarong tail. Tayo may perkasanti. Arinan letter F magtay mimiyan ang sawote. Then the following qualities are requirement for the anointing as much as for prosperity and riches. Money is a testing ground for the anointing. God will not release his power in your life if he Cannot trust you. cannot trust you. Pamwangi sangan kasompal pa pukona papali. Tasto pukona papali kitaksin kokon tukitung kiste one kokon magtamaw. So korusya mebilpetata. Lelapin na itamuni magtamatawa makot to kasompal. Sinsenteo me poponialo. Magkakakto miya mekot. Miyan sokta maurang kauno song koros kasompal. Tasto kakakpo senteo menta maplik sinsenteo kismo. Estupang yatawat. Aftaman. Makapaiga imekut katkiyongo. Senteo bilwat. Iu mampukana baba di song kawaman. Atay matawat apukok mekot mipsala. Apreng kauno kot song koros count. Sang serokola lel Isaac. Arimi kasaya kipta kita senteo ngin saraw bil kamaraini kiniya. Papak toto ibit kingkilang senteo abakakto. Yabo esto katapa. Sutumi ko tupanuyata. Angay matamataw. Ab may banasa mo mampukon sona babali yung kuwaman. Ibanasa makot kupurki. Yan pila pali len mekot misto kaunto. Senteo may matawa misto wataw. Miya karapa. May bang yung song kuwamaman. Lang song business ape. Magtrabil ba matawa business mena ba senteo utang. Kapalong ray pura kong lang namba. Manatara ba. Resto yang kelang tame. Reklang namba koros. Derek si senteo misto katapa. Ong ketay. Ang ray. Na millionaire senteo ustramiyak. Napalang kapalong ray. Koranano tan led take led sangan number me rana na kateti nanar koirurkan. Hari iwe wen song kuwa me na kasong balong tay tay ka kasama kot kupur kitana pali ni lalabot. Awali nintuwa na tawuya yang kot. Tama kot ka beking kitrata song koru song count. Hari ya we song mau pukat. Utan anan. Ya parang ya kasiya tana requirement. Song pukat korsana. Ong me pitatata. Manamano takiti. Epilanon anan tuweta kan poita o kapopo. La? Mono kinuya men songong manamano takitio. Pokan kak dikilik ong manaman takiti makut kat kiyang kita. Kot suruka kat kiyang kita manaman takiti. Nanatamo makita soto buya aramas likilikong. Weye kauno blikum katil talk lella bil moni ape. Hey man. Moni ko wong kita. Dami ko sampal ko po moni ko tala testing ground. E ko wong kita. Po men so so. Po tak tabil pa mo yang tapay kan mo kot kiyang ta imelen na tapay akot mo. Tasuka kasi ya mo kot ibabe akot ni usangan mo toro kasi ya ayap suka kaboreta. Ni ay uya. E punge Bogdan makita pa bil kasi ya mo kot lalakot. Te kot soto kung kating kawela sabal maino. Ako mo. Po makomo song kawela mo ino. Tastuka kasi ya mo kot song kolokolino. Po makita kung mga ikikawela ino kan. Akta sabi soto we ki ya we mo kolokolino. Aritami song kasi ya. Ata lalapot. Atak we ya song ko wa mama. Ibani mo mwen. Melen ni me ko tukituko. Mele long time ko tukiyang ta. Ye utang kasalaban song ko wa mama. Okay, la sama wasabi ko sa cloud na he will not release his power. Ya we. Yeah. Kupur ma ma. I'm sorry. Imano kaila me you're the host. Can you please
I can do it, but I don't want to touch it no more. Dan uti yer po, ikin kas ito biltaw ka yer po yung kamagat ng kapingata. Okay, so ime sansal ikitay wrong pa no, nan leather abotana quality bukat, tanan bukat, mesansal, eko sompa. Momon me pitata mon yape. Pues ya me sompan. Manaman te keite me kot kat kiengta. Pues ma krasupanka kapareta nintuan the best so song pukat. Akot pil mutana pil sansal wasa te kilometer na. Esu pa mo itong tamanaman. Esu pa pil mo itong tatok. Porque es kakliki yankta. Ta astu min uya so. Utani kupura. O ime ona pataran kapayata. Apta me so trichar. Tasaika uyara mas tigede. Ongi saramas so. Ongi. Court maktapapa. So requirements of a steward. Tame anan intuan sonko wame. Tame ana. Obedience. Kapanga court respondent. Bila? Quick response. Katsilir tolu. Ari imeriata israbino tana. Obedience. Wow. Alangan ng kauno. Pay, kalala baktra sa sarabino sa pangyarmi pay. Amaray ng court, maray ng ngayon saraw. Pas kasali yung kta. Ang kupraya mak miya coffee remi. Akompliga coffee. Ay kumay kupraya ibang coffee kisay kasi wich pwe. Yanutan. Abaya tas sukul kemasan. Chama-chaman me. Tas chate purun makta cover la payo apa butan alete I makayo kasam. Tana requirement of a steward. Tama ana. Ari masrabino sapa. Pit. Tana bake. Renan irampu taipan watak pana irampu ko aman ka watak nang ko yung son limaw sidu. Pagtail ang kakrong pena pasampan pa Kayo son limao silunga. Hmm. Masani, poyech tuan wewen pa kongkot. Kajailan pig yung sapul me kosen natakan o sapul me kosen natakan mesocha apal. Oh. Ime yet manane into when son ko wame. Katano no utata bake. Aya kasala pempay ko. Ataka payata. Ime son kasi tana limpa kongkot. Bake. Aya tuwa man tani main pata ko yung pata porsa kung kapagap siyong korusyon sila makakong yan ang tok pukat koros. Pwepil rasong rabis tuka katiti ko tani ngitete. Apita. Imakin kayo apalong niya. Yang kapayata siyong koros. Po iking ngitete sa miyata yung luwa me utani stuka kong. Ap koros kapayata. Uyak ilalimpay kayo bukol. So, utan mele sansan. Mi kapayata son korusia utame utan kin delatanga istuka kuyang meko. Ap koros utan piti yang setro mo kakongya. Ay itomo. Malel mo ikaksiro si wapap. Te excuse te rokla. Soto libela bitamo mo utan kapkapwante. Utan pek me kot me masani. Ma masani. Imay. Ma porta. Imay. May watakata. Imay. Ma irongsa. Amo ini ka kita ay excuse. Ap may kinangero iwata ka po ngay may. Api yanan kayo kasompan magtanan nintuan. So na papan. Te songko. Onta sa palmangkot.
me koros me liki yangta. Sabol mangkot moni kan me minan ni tel bank kan. Mai koti saba. Hey. Ayat wa senteo me minan nampero. Me kakak selbewi. Boroila marunglar pilpan moso motir. Sabol mo. Taon koros sapol me. Okay, pokata, uyang me kot. Pemia karapan ko pin moitang senteo pe. An so maktabana kagala asa lalabotong. Kisime got me. Kita matawa me. Esotro bang kasompot. Akta bang bilkulangata. Tama got bilbang uyayong tame. Kita uyayong. Pokotu tan lalabot. Tak toto ikinu ya. Yo tala yeu. Mimisilina na ibokta yung ay kagato sang. Ay bot na sinseria mata uto. Matong ira. Ayale tala yeu kasotin luman. Corpeto. Ngay sokotosa. Uyaki me moto. Ari purala ira rekata. Abu ya mimisilina so watak lesenet ngay blu ya meditate nita. Wow. Ong ya. Tala yeu stokata. Te estanon kasompon. Aproyen court. Count. Iutan son pukona papalite son kowaman. Okay, kasompal kita me court kat kiyangta. Kiyang nantoy. Nintuan pungi. Tama kono. Ya wasana na miya. Utan son kowa ta pukona papali. Tama court kinda kiyangta. Utan kasompal. O sompal tolu. Pues ele me iban kasiya. Pues ele. Pak toto. Kita me pilkin. Kasi wisang kita. Tama kita nane. Porque ata sotokin. Wewe kit tuan pukona papali te son kowaman. Okay, tay bang kakir kakalat. Metban muita ktelen watak makanan mur kom kak pilkin kelang roka sangan soni sapay isap mape. Webil baka ponga scripture kayo. Tay bang kakitiang pi. Okay, obedience is the outward expression of your love for God. If you have an obedience problem, then you have a love problem. Wow. Kailangan ng kote. Kailangan tolol. Ang iyong utang kailangan ng kote. Narito na pa iki kasalaba at halimpa ko ang kote. Ikasalaban tami sansal diki te atawuluyakan tapako. Orma atap kita kapal kipe. Orya atalimbakat. Epila kwal tampako. Abuya. Amakta apal kipe mangaya man makinin. So koros ma wito tan tamaken te meman intang ya mekot te diter ma kasi yang ya utani mo mikistro kako. Ipampen la mata. Tama sa pumasa. Tama sa pumasa. So koros ma ipung ke kauno me koros. Ap mai liter man makot pil kasaneti kasi yang ya utani mo mekon kawelai kinman pai. Te ima kan kare yang aikin murak kangingongan. Tama sansan tanama ai peik ma ya palang anki kapalan peik. Arya ipidutan anki epila polongnya yang pakong menel kot. Lang sabol mangkot limpo kakat yang tau unsak taulu kita stoka ginta o tik lala balala. Po Christ ye limpo. Iba mi mereta anak yer. Atama ka bolong ktan mo. Kayane kin kita ata limpo kong konoti sabol mangkot. I problemo. Or essential. Me kawalan pe. Utan bila bol tan pakong. Ariu ya kawali. Me ebil kosong pal trailenga. We ke po pek muktekas kusya. Ni tuan song ko wa mama ketrautan requirement tana anan. Ya, pek anan taulu. Well, see your tana obedience to God prove your love for God.
tana atra pai kong ko ti kasalapan atra pa kong ye kateteu magtapa kong okay may pan kulang wong ko to istrana na itak the choice the pastor kapakong kauno so istrana na itak bang lang atra tama ko kamuya uya sama kampakong taso iutan memeli ari pwede sa man taken ka school magtailan kinin tuwan school kay utang ko sompo na tayo uya ka boy makasalita ma utang kita ipakong taso ari bang ko siya ma patang ko tiyong la to sang le pa isa ka pa uya isak lima ope ekis katikla ko say panans ko retito puen para ko amo tamin tinta ata ko say ter kalap tiyang la taulul ata uya kan taso ko tiya poi uya kan ikasala pampe ki mesansa to na expression no ta mesansa outward expression I me mimiliki sansa lagi yo ikasala pan tami yamo mo na ilimba kong kaon ari according to this magtay what ka statement yap to siya ari ya kay tisang tana tiyo tana you must trust him to obey utana uya me kot me ko sompal kita udang tanane ko porapor tanane tawlul leki bok tan kak pil pe ko taw tanane ko kala nan ko pa tamak tas ki pe wap mo na mo so knowledgeable of disobedience is rebellion ar wasat open parenthesis kawe ar maktabel wewe apsabek ye yakla balap asansa kita wewe kita tran knowledgeable kita inene na utautiki after sabay ye wewe mo akla bala tawo tama ko bronco ar wewe kita tamu ya sutu ya ye mo mwen na ni rat kita kerja saksiluo en tama ta skip kom kak melago pritma biter pin sukata panang kerja saksiluo na kiskaiti little bit down no not down up somewhere yeah okay First Samuel 15 cooperative I mean up or down I don't know down yeah down okay remember when I say down remember moment that's how okay so First Samuel 15:1-23 so we must trust him to obey him utang tabananane liki putang kapay kong Ariatami ko sampal kiyo ko wasat akas ko siya to obey spirit and sacrifice he wasat masansal na Samuel tame Paul Saul wiya arktega puralan so mawa ka watak aktay bang kay dito po wasat makawewe na neyo tanon knowledgeable disobedience is rebellion ar maktabil wewe apsapek aklabalap yung kakangu tiyong kauno to uong ko prongko wasat amak tang yap sotoya ar resak siduo I messed it up again ar nakanakuya you do it roll it up down some more okay good so what's that verse 23 yo mukte tana rebellion is as the sin of witchcraft makanang magakatung watak and stubbornness is as iniquity and idolatry or idolatry tama ko sompal tana uong te aklapala sula buksang unania o kaptakan epil we are thief tuweta thief o idolatry meweweki sangon pongi imeta pa te sensa takaya pe te pongi sang songe pokata songe ko sompal
arutan sansan me an show yo mukta sapek imaka wen spraka bayata prongkot ko son unani te ko son pong itikanani ar tastupan men wuya wat puksarawi abutani men tungan yeni son unani yeni son pong itikanani ap kita son wata sarawi son pata potame kita atan kikila son wat po ki ata sapek utano kita saulang kita memorong Christ ap kapa long time by kong kaun karita kita sola kita atan kita ato abutan ni melelo kita son pong itikanani ar kita ka ko wani ta buk sarawi koyo kim pata karamasanani kita naning sarawikan kita naktaman kol ko to mas por eso to we ki Popek ko kalip makak utamele lang kauno ni mele. Arya imen ting ting talyo sangatang solango. Yetri song pong itikitikanani. Yetri kaptakayo. Yetri utana stupan mo. Esto ko nong tan memoriang ko taktas pay. Te court masani me ko takta pe nguyata takasante. Paiya tatan mo son munani o song pong itikitikanani. Oh, kupor ma tong school ko, ta school eh. Tao, wala po puyay. Iban wala batangi changa lai wasanta to kai pa yang yo rongo le moi pi to longa. Mau. Hey, puise wala ko kao taban win katakataki. Mui na bang pre So, to longa mo po pi pan kloga isa kai pa use hey. to. Ai ba yang yo rongo Oh, kami ka pi yang pot long asapeng kan ai pa pi yang song sapeng kami hey. dalet Mau. ai kalangan. Ui. Kupor mak banko imo mimito kun Mau ay mau tong kares. ilpronge prata. Ei Akek chay tawti ang basilu eh. Nani rompuk mo ka makaskasaleta. Tana irompung kak chay kak pilang kyan son mawa kak plikin kofer.
Okay, kasalita tuan. Eu kasalaban pay ye matangan kapayata. Te matangan wuya. Pemaktas tupan karwaru yang kapayata, habis sampai. Okay, sansale. Tama na, anin son kuwaman, te son apapaliman. Ngapilanan, pay, kay tem pay cha. Ap, pil mumanata pay ko kasampal. Okay, ein sa water, makot masa niyo an wita. Te ein sa water me ananan payta. Kay te kawi, moinen kis kayang mur yang pang kapayata son ko pon sapek. Anane ein sa water, makot masa niyo kan karwaru yang kuprong ko ton payta. Bamiata ilimun titi. Ein so koros muktakin papan, ein so mawin ang katekin katatakay te song tot. Apel pang kalomati at atatokan babakot. Nintuan song kuwam. Okay, you can go down. Maya. Okay, makapon irompungka pakapongata koskosiatuan peik, kosompon pen peik. Narkaka pelintinitinong rompungka. Pagtay panstro watak scripture ka korusya na kay may pampokata. Okay, makapone kaskasali yang tail tuong kosompon pen memorum peik o kaupekan. Ariate bang kaiti panangan number 5 tana keep money. Okay, keep money or things where God says give it is the boss. And spend money where, when, and how he says spend it. Arutana ka sampal tanga ka same ebel renka uno kapaikan makut kat kiang kita ebel ka sampal me petata sentrape tipso. Okay, makut masani kitran kiwe tamataman me yima ka ebel kupurki wasa ainso o yamomo na momo na tabel panda tongi pokot manet muktababa yi momo son ko wa momen kay kot liki yang kamu mekot kitabil ta tongni ka sampal kita setro ta to ka so wiseli ainso me inang tabe te momo na tape na tam komo momo yang nintuan so tabang klan tame ku prong ko tok tape kay makot masani kitan wiya tabil klan kay ya bosa ya momo ya klan yi utan son ko womo ko stro ta to wi yawe ap ko to ku prong ko to porque ele que yang komo kapaikan oto ako okay ku prong ko to met na wasat yat yamumwe kosompol tolo akta puyawi porque kita stupan men uyawi ap kai teni ku prong ko to porque ta le ti tani ora la po i ku prong ko tien kiwe mo kiwe kara sa pa mau me kosompol ki kita kapsa tigi tini mo mana taken kiwe te sawasawi sama homeless mani taman hotina iso po sang ramasin so ikin sawasawa ta ramas so ta lebil yak son en viventa kisonay ya mauni solong akabaranong ya yung ya song koros me bitata sa wasaman ay lang ataman di state in Illinois ngay kilangata pa ko pakita po ka kopokan ya wasa ka pang bula yun pataki yung ngayon taka yet stosan out ta ko po ko nak melele tuta uti ding niya sili makaw niya kahit ngay makaw wasaman kulaya ka utu wasan kit silumal way pisaluta
ila sawaso pan mawa epil ko sa luya ngay matawalaw wati ki miya me brukin tangasang men sawasa aramas o tinay tiyarata wekin sawasa aramas ngite te ko kupurang ko tompo tamo iut men tangasang sawaso poi salotar poi matawatara kakatra pelut kiyong yan ang kapal law to pilpeini ka pilalong kapal po amoget kamet sutosan arya wasa tu tan sansal ya wasa ya oyam arnya so me kot masal kita kiyong meman te kisa meman te sawasa meman au tan tabel karwarung kapayata kita ter peluye sung-sungan kawewe laliki te aka kamay kisidi po esansan makot masani mai ko kita kasya me songko waman utana bana nane tawlul pek me koyona muktai tana kayo muktai kasya me pek anan nan songko waman ete ren songko waman. Okay, see, let's see. Then God is not wasteful, but he is extravagant. Extravagant. Okay, some people are such penny pinchers that they don't want to spend money on things that God wants them to have. What's that? Ikamelele me because kasi yang kita because some palpa to pag to talking. Kahit ang goat we yakaw. Goat. Kinmuya me kot sipelala wan magtakas. Lakin taulia lang one time magtakasi. Ari, ang kita, tepala. Abi mo man buya pang courtmet. Kita kiyang eo, abang operator riyaw. Kita kiyang eo, abang operator opuki. Iwuya pang court masansa lang kita. Nintuan ataban. Kiwi, te. Kapayata man toro. Kauno kungatin, kasapa. Ari reng kauno court. Tamataman raneo. Retail ran kitkan. Ari utana sansan me marketing ko to momon sapal mangko tatak may banta. Kisa ko to utan. Oh lama. May banta utan. Utu takla po nang nuan maktana. Ari me kasaya me ko to yaka. Awe ya wolto extravagant. Me wewe ki kin kiwe to tepala. Utu takla. Awe yu ya pang ko to. Okay, amaktai suro wewe Chabanta, utan o lama. Epo kita so we buya pangkot, po buya pangkot akan buya mekot tepala. Okay, akan tepala. Arya ime kare da ka sombal tamu gis. Okay, aramas. Ime ka sombal tamu po okay kita te solang. Kenutan apolan. Te may banta min penny pinchers tu to akan apol kita len tatong kumuni ape. Te po ke utan ta kin kolowita te kolokol. Katang. Ariamentama that they don't want to spend money on things that God wants them to have. Wegi are penny pinchers that may that word more mean apolen loose, sotomen loose, the kang loose, the kang loose la. Sangan mata war en so long tan kang loose tolu. Mia songo, pelu tan kang loose tolu karetas to kak pil pine me kot kupur ki ananki. Ktai so long mia song. Okay? Kole triple kang triple point. Okay, am seto trokular to char sarawi. Ab non pango oh la mal point on meri isa kape. Ko sama kanan. Ab ka kang loose po. Ka kang loose imogan muta. Ipanta. Utang kang to loose po sin sentewa. Ab kuprang ko to i kuprokan ta tong ke poen mawo ka pilka. Po kita. Okay, ko koleti yang kota, koleti changka tueta kas apalki kan kiwe trable kischa. Pil kateni iklel maun sona papalima. Tai ronger me makot masani. Okay, wasat tana. Repil kina palku painta tama kot kupur keranan ki. Esainsan. Po kananer walianta am shooten, am shooten. Ran korso aramas pil kasayayer am shooten. Apakah ke waliani? Kokola patak, itrasutro men na, itrasutro men. Ari, resula pay attention na ang pataka, abitra am sutro, poko purpurang. Ari, pilut ko wala ran son rongorong testa tipo. Rang koros kokola itrasutro. Aramat
Rabang ki yang ne person kana uya distraction ko wela. Nintuan song ko waman, kata ko waki, sabol mangot kapay. O pilasa, ya wasa, ya, o ya mo. Tama. Waksing word ko, tang namang igalangan ki yang kaon. Okay, nakaitisan tana, number 1 tana, there will be times when your flesh does not want to do what you're supposed to do. Imang ikos ko saya. Okay pa. So magtana na uya, uto kita ka surumaw. Ari ko sompale, sansan mau nin atatabi ko pa naman. Ari kaiti tana, if it happened to the Lord, it will happen to you. Ama uya uya atasong ko mautana bilpang uya uya kamu yo wai. Okay, eban sansan. Niyan nan lupri sa kriyaw paisak pay. Naktay watak pa na mama po. Yan nakis uti. Na lu kriya sa kriyaw uratuk paisak pay. Yung school kan, so lulupin. O mawa, school kan naklak taba? Remay, ni mensa. May kin naklak taba? 10. 10. Met time you mean 9/11? Ayari, right number. 9/11 and disaster. Okay, circumstances. Kapot. Kakatay because ko siya. Utan, inan lang number. 9/11. Okay, pala toklak. Isak. Wasak tayo dia wasak. O tayo lakas panting sa planet. Na, Inapokpok man tayo tayo diter kan. Paisak tayo masani o niye punatatar ko alap apkachin ni inangi yung sapolime kasakas putawalaw karatiyang nanpuel likawache tingitingan inchan aramas. Na watak na Ibru limau isuwaluo. You can go down, Maya, little bit. No, up. Okay. Wait, I'm sorry, not up, down. Yeah, right there. Good. Okay, what? Ibru limau isuwano masani. Good. Nan sapolime meur ni sampasi kachin lolo o peki ningit o kapchiye laudita yangaki plen silangi o on coach mekak taresang pola. Eri pueki akchikichuk o patiti coach kachin karonga sapolime pekpeko. Ap mentama i sapolimen coach ye ros a Emwangiala big sang ni mekan me kachin lokolongki. Science nan wono tana kalwara taka. Miya kay pak. Bang kistumo ako tamak tana ya. Ari science me ikasayam ama uyang tisa sa bang uyang ta. Ari Luke o Ibru kasaleta tolo nan sapul malolo. And so man uya kapakap uya lolo econer matangkors. Strumangai beni masani me utana apal. Mamia ya usang ap yan so me katung ya tapilibil ap kupuramuyan. Okay, baik ap ipan baik. Ya kamatak may apalong ya may utan inenen ilipoma inta karakare. Pain kauno strana na kakawo yang kta. Kta cycle sangon matak tuweta. Me uya kapakapa pun takarati. Tasaikyang. Kita uya kapakapta. At tasaikyang kon intakarati na nansong kapakap. Kita matak en sambapon. Af rongwa. Af pek. Af kupurong yinta. Mempoita. Iwe wenu. Af pek. Anan rensong kuwaman. Af pek may. Pakta baktaken uya kapakap tepilkin soso aktas kemo ktaken soto sayap aftaken utita o prasan kauno so laule linta karati
kon mataki apeini masani ap ipampek. Okay, ap kupromuyentra mempoita. Ap so mia ewenta so wewe ki irati. So ap so mai. Ap so word ap so ibit men kala le yang potan rongma. Ap so me wewe ki istupan dokya. Istupan kapayata. Istupan moitan. Istupan pil ki yang toksina insawi. Habi pampe kon kupromuyentra mempoita. Okay, katangetina nam lamalam to school. Katangetina nam mungyo. Mena so cross ta so pay mekot intang ap so kuprong coat me pampoita. Taka so ya ap so kuprong coat me pampoita. Ap so Apso makatunasan. kupangkot Ap so pampita. onta ya speakerin ya serobente yo Rose. Emi. Onta ap so Apso. kita ibang kasi ningi ap so Apso Apso. kuprong kupromi Kupromi. me pampoita. me pampoita. Mapampuita. Ap so Apso Apso. ipampek. ipampik. Ipanpik. Okay. Ariyan so magtas susongo lel kokonan in chakareti. Kamera me estupan lel na. Puisek lang memon sampa ot kapareta. Ap kauno kot kasale yang tame kak lel sangal. Irairen matak tuwe tomogan. Pue kachto ni utang fully caught, fully man. E kachto nin momang kot utang kot opel utang aramas. Nin tuwa natakung kon e kon. Ari e kapareta nta ikamelele ma loko laut yu pamia kakuyaw yang ta. Ap kitasek lel sangan taga metuwe tomogan. Ap kauno lel sangan take epilpen masani ap so kupromu. Makasale yang ta map inta bil porye iki ata inanin matakla ap so. Tama kom masani yo ita. Kela nana kela ilo komat kia il posom. Kela ilo komat kita lempek. Ama apolong Jesus. Pue apolong kauno. Manele ako ipaktakin mangkola wasakis. Te kita suto mangkola wasakis. Abo masani. Kola. Ako ipak. Customer mimi. Masani. Mimi. Ako ipak customer mak. Masani. Mak. Iwe buen pek mo. Lokolok. Kamatok apwal. Intrabil pangkaretier. Ibang pek. Ikak kami yang ten mirai front ventas. Right kami kita talk ng front line as a Christian brothers and sisters in Christ all around the world. Irai leler sangka. Matuto kampila. Rabang ko wanger na palatasang mga rail renta apso ibang pek pal mangyutol. Imo mo pek ko mo. Wayu kitoyo lelwasan kamala. Arbek muktek kusiya song kuwaman. Straight tosa. E patapat o utana itpa. Kola toy. Kosik kokouto kola toy. Ipainkan. Ar utan peik. Tasa mat tisa utan peik. Iso pei. Iskita. Ta utan pilpan peik. Ta pilpan so pei. Pue kita pilipilin peik. Song kuwaman anan. Anan nan song kuwaman. Atua mai pilpan prokatar. Na itala atali mauluo. Akot masan ipek. Ipan peik. Yo kalalabaki. Ipan peik. Ta kon usapen. Kete perki. Kete perki. Patala atali mau. Ama kot masani tala limau tranquiwe. Ipan peik a ita. Ipan peik.
Porque court masani. Kaiten ma court soto masani. Court masani. Chala lumawo ibampe. Hey. Porque ta sama court soto yakau. Abo kita spelala mon maktana. Eh? Ar yaktana sama pekon kono utan esoto pensopo. Esoto tolu pensopo. Ibang kamelele yang trailer ma utan esoto pensopo. Makta ban pekon tama kupro. O rong karwaru yang kapayata. Utan esoto pensopo. Ar iban uting ay takrema. Ansawat. Ya e word makakasa ya eutra. Yara men riyau silua. Makakakis kawewe tatakot paik. Yeah, nki yang kuma transport ke labi masa no tang kasompal nintuan so na papa li tu eta kamu yung ay. Atrapo ko ka kot kop ko kita apa apa li. Ya e word makakasawasay kita melen likin paik. Ya wewe te ya e word maktaka kasay. Ay, sambatang na prang kaprayan tama ko. Mo e wewe en paik. Wen pay. Ibe na ka wewe. Kapayata? Kapayata, e outra word. Kapayata. Paik wewe ki kapayata. E word sang relio a men transkultekan. Ngay bilyang pungki la men kapayata ko itra. Como ya Emerald. Ei, kapayata? Ar paik wewe ki kapayata. Kailangan ng kauno. Paik wewe ki kapayata. Ar maktarong ktan wiyang me. Ar menawi ktarong era kta wiya wiya pa wiyang me. Aya e wewe pil paik karwaru kan karwaru wiya. Oh, Karwaru yang. Popil wiya point prisapay. Ar makakoto muren mainta ansawat ansaw. what the pay yang a chance so wo ya chance so. Iutan. Pek mana nong son apa di man de son kowaman. Paglang ban ka men. Takta ko lang uya wasama maktaston na bata. De takta bang ko lang mo makotso to masani maktaborlak ta purya mo kita ambang uya. Utani me mel maktamimi na motong kauno ko tabil panasa maktabang ko la desu. Utani banana uya kong la ta ko skul ke masanang ko ta so la maktain wuwit kay temping tay la nganang ko kin kakal wait. Or maktabang ko la utan mi amekot. Or maban uya wikta na batar. Kita fan suto pant ta utampang kapayata. Ari tami kas yan lalla ata ewang kauno wewe kila tuan pek. Po pek utang ko som palong som kowaman som na bawpadi. Lang sa man tanan tang ko tuya. Okay, kamatu puyawi. Alabang kusang niya. Nang kata, so yaluta to may kilang Mia kamatu puyawi isong watchtato. Ako sa koros me bang ko to mabananane. Pwede utan magtakola mnyakar. Kot masa ni kitakola. Imay sungusunganinta. Tate utato purya mo gila porta. Soma. Kasutrana na te karong labo iputi. Ko sa utan matawa ka ba niyang mimisa dito aman yang omamal ko pilperan tatra lus po ko lan yang iputi. Ang somer kisa seryo kakulang sili o sa kabang kisang aming kisakis. Mata wa song to rote ka. Auta maktasan nintuan song ko aman estu bang ko purya mo. Pagkatasa may ikuprong ko utan tabang ko la.
Chao no berta lella mo kot masani ngai wiya tame kot kupurki. Arya ban mawong song ko wa song na babali mawong an so korosime enda kabil manatter. Manat at a time kta wiya kot kopu gokun kita. Always in God's will. Ran koros kita nasame. Kita mok pasame kita miya yei kupurong kot. Eban sa wasma nintu wan son ababali. Arktay puritilanges. Ktay ban spella sang ermet. Ktay koskoseya akoy paktamen ktastumen kola kot masani kola. Koy paktamen mimi sotum men mimi akot masani mimi. Akoy pak tastumen mag akot masani mag. Ari utana sainsa me mia ko pranko ta. Pen mia pe ni nangta. Ime sainsa ni Jesus akatun uya laulo. Enta apso men apso lablo kaya apso e irot pe ni seneko e iroti tame ko kono iroti tame klang me apolo e pe ni roti ime masani e kaksoto masani apso e kakoleti abutane asngang kita pok palworota ka tanane traipi e pe masani apso. So matamataukan kotong chat song kang tarongorong me palianda ku purang kot mak sutonong tan witi o ta tan tapso ku purang kot me bampaita tia kati pa kalawon main sapum kabutana ngitete mentinta inangumuan kan irati a kelen kot pan kapayata kelen koto pan tatong yang pilpilo ata bukonta kalwaro kate akelen koto ono bataran tatong kita maktapungkila I kosom palpana tapapa ko poklang kauno kot utan kalangan tol wana mawong kita pilipilo pilau yawi wan show yum ko pa mai tangata kauno kot katin supplement kita ariak tak kelang wa wan so koros kita kaloweti wa mau kumporto 9:27 Okay, Maya, can you bring it up a little bit? Yes. Go up, up, little bit more. Okay. Arwasata kasale yankta. Pasampal labil masan wasat poiki masani. Manano kan waya ban. Ekiswatak. Tana God doesn't have multiple choice options when it comes to his perfect will for your life. Kutana sansa. Tana kochoto Kachkita song pilipilong niya katin kosane di kupro me pungong komun te amunyo. Okay? Extra masani. Met. Demet. Extra masani. Kakakuya met. Demet. Demet. So. Ab aliut. Walwat. Inen otot. We are to time kupronko. Was sound toro taken. Pampasalong yukala. Oktapan proxang pro. Imakare tautan. Sabol mangkot kupuro musa. O ime kupur kikitan wuya. Nanan show me peini katin. Kupuro kitata. Te wuya kitata. Estremelan. May banta. Kes work ape. Kauno maangi tolul tame po. Arya wuya kitata o kupur kikitan wo wait ki alpuno. Makayo sansal. Ayatwa masang wot pan wuya.
Tamak tapan muya masong wut pan muya. Tamak tay kosko yam. Tamak Jesus cotton. So pay. Okay, the kuprong ko to atamo. Tak tapan muya. Tamak tapan men muya. Tapan kapakat tuweta sabal mangkot Jesus low. Samay. Kay tekin sene. Ap kuprong yen tamen boy. Yimak tay kosko yaero. Yamong kalangan ng kaon. Kauno pen refile mo na tapil ko to bil prong. Kaupureya. Kosaya. Samay. Kaiten isane. Ap kuprong yen tamen boy. Lang and so when our flesh recoil from something, and so can shrink back the may benda backfire porque song kan magtablikin wawi song yung uyang ta utan kokon yung kilal kita magkangkari yung atakin menaklabalab takin menhuwang makot pan masanik tan uya te makot masanik tan kapayata song ria you either do it or get out of the will of God. Okay? Sangat ria ni atakin sope porque pilipil magtawiyata ariyan so magtakin loisang megot miya kokon yung kumuyawi chakin naklabalabata kaango tita. Okay, court masani mekot songotor yaw pangoto nanan somotami minamata sama Jesus katin sapol manki. Okay, kokon ko pusibusik soto yewan apa enta afso petua dokta an so makta len mekot tama kung yaw yangta kita mama ko la so makta supay mekot miyo song koy kung kamakita tatamong yung makari yang kita takin soso la kasaniti songo paki potrebel pana uyok talo mina nang kabala yeti kotong kosong ing kita estupan koton yan sok tau tanon batau kele an so makta sula ko porobor pu kita supe kapakap kakatob sek pasapeng so mau tanan tramat mataw magtakolang kolo so la muni ananasen kamumon paiswat pintrikan payama wakawok mina naban apken ta magabakong kot. Okay, kita supe mekot situation yo makari yang song yo tampang koto abang koto pegan plata songotor ya yuk tapanda mang makom suto sapeng ap kupura munyenta. Okay, te mang makom saik sapeng ya ipil panu ya mimita mang ma isaik lang atawasa po ki isaik nok sensan isoto pamokit po ya sampe kupura munyen utan ma ayo hari utan sto katapanabe e mauta mai sipetawi te yuk dato suole yang papa kauno po menona pon songotor ya. Then we either do it or get out of the will of God. Destruction tama ko purong. Kala, kuteka tana wasa tana you can put in your request for a transfer. Takak paki koso puktangka koso sang wasa mektamia sampukat kakuyaw. Abu blikak sura pasape. Ari email kaskosia. Ketakak submit te upa tama ko purong koto te ketako ewa.我这上个要北京哦，说这北京没办法，我也到这个我也。Baik ya, te sur baik ya, utam pam parata. O koros panasa ko sepanasa maka baik, ko ba kauno o sepanasa maka iwal absent without official leave, makana retatong kanan o sa sombigan, wo kire imenta. Court sa resapa, yo data sa mala. Te ay leader ko sa to kasaya,
yu da ro ko la ro burta isolamia isolayang minan paddlefield ro yaila abo solamia so memang ki yang punga pen masale samala pues ang tor yaw nana ta loko loko susu pe ka balan sa wak ta bil kori kauno po me ko tan yaw the transfer yaw kan ko so sang wasa ko la mo bo ko wasa me apan so kan na masek pasapen ko ko tintina testu pasapen ata kapakap na nan sa o po ki iku prang ko to mo po ke mia ku prang ko nan rana kan kors a kita ari panti kita te matawa me utana pal taulul isito pampe ko ngapan wala mosal sudah masa. Okay, kaita na ya Maya, some more, some more. Up, more. Up. Mom, good. So ima kayo apal taulul melen na maurin solong men, katrailan kengkak uba tama ko porangko. Ima kayo apal. Onan katrain tama song turur tekan apal abu istupan kamelen. Iya utama utana balang katrain korusya solong. Trailan paikong to uba ko porangko. Kot masani ma amia eu me mausak takan matawo. Kot masani uyama ak mia eu sa me pangkak sa wasay kita. Okay, kupurang kotoken inan na kitaken pepeyan seli. Eso to taulu lusa kita kang utan soto kapayata. Ap kitang kapayata kis ima kayo sa namawang kita. Kapayata kis poktan pepeyan kupurang koto. Karapau mia. Pokta naman ko po makatautan soto kapayata sansan. O tatawalanan kompanin papa account. Kitaban mal tomo soto memenro. Taban mal tomo aka sansan aramas kita wasedia. Po me sansan. Akta peyan ap karkarani ko prango to imes kayo apal. Ima me ktamago po ekin apolan tiaro. Abutan peik esang wasama kta miya kuwi. Etap taren kaun. Ar maktabangkak pe ko ubakot ketaka kuya me koros nin lalobot nin tuan son opol mau te son ko waman en apa ni tame an kot ar ya sai sale ye kiskap tigi me pil miya uya pa ar kteka kna me kaiten korusya paik e mangai ktelen patanki me toto pat patak len nam facebook kono patat tir ku patak pil wasa toro tika pil miya wasa patak wasa koros silet ser ya baina nem pil koyo kom patak ap maktay bang watak man metra yak limman abe baik ai me kot kasik kai ten me kit son ko lo te son ko sei ame yak limman son baik po I kasalapan baik I pil I ktrail ranat atay ta tokin papa kauno I ktrail ranat I main ta kemet po may banta makono bata mi minang kapal en anana mekot pueki atay sapay kono bata tauli wang kita laban member tir taulu ap may ban kasoy melen mon me ka peter yok pepe a kasombal pampe kon son ko waman pok trail ma ko wa sabul mangut tatakut ma ban itipak ko porang ko tu ta makin sansan tamakut masani aboitar ani mintin tawi ma ko yo palan so langan so pok tranga pe kon to upa ko porang ko woklang won kot sang ni sabul marakan kalangan ya kat ki yang trail ko rusia song me utang ko sampol ye pilipil o peini soto pang katun kaweti te itengam kareta o utana pananane mia inang te kasantiyo ren komu yongai paktanu bakut
Taku purang koto, memengai. Taku purang koto, mengai. So, mengai te Jesus mengai ki. Te mengai yang Jesus. Kitai rong nan sabal malaw me. Apso me. Kupurangnya. Poe pa keren kauno me. Tuwe ta kita. Takin len me kot me utana palong kita me intakreti. Me wewe ki kamata. Wuyang di yo we intakreti me banga se ya mi po. Kita lokolok. Kita kin songan peon sawa. Apli pal pulau ta wiyata. Akta pa keren Jesus. Yip melau so se ya poko mi ta me kindiki. Melau so se ya se troy usam me mau sang met. Chakin ngit ki ata kapaka. Ap kita plasa me mawong kita o yi ku prango to mo kanen kare takta nda apso kalangan ko back to takin supai buka mo patama ka riana ni problema usu isako taiga klang wasa ko go pon me kas kasaya. So I learned obedience from what he suffered. Okay, 941 tai mo mun pangka kanakela. So he learned obedience from what he suffered. Suffer what? Being broke, sick? No. Our suffering is not in things we're redeemed from. Arwasa utana because simple. Loko nta. Paisu wata pa shoma, so. Ata loko kay tension kan magtasala taksan. Awi masansala tana our suffering is in dying to self and submitting to God's will. Imi kasaya, imi kayo wapan. Apal ata no. Tan mo itong kauno nutan. Taku purang koton poita. Ima kayo ka pa lang so lang. Imi kasi aga makaiten. Sang toro tika. Ima maapan. Tangkin peko. Masaniyak ta kapoyata. Mangay. Kapoyata kaiten pan. Karwaro. Aro maktaba na kipa na karusya. Motomot ni statement nyo magtrabe. Pay yang ran. Koros yang orain mo. Ya. Fake. Wrong. Kapoyata. Karwaro yang. Nak. Porque ata kokon ko mekin kapal. Tana atay kokon ka kinapal. Te atay inang ka ima kinapal. Hartay wo kita amikas kasaya. Po inang ka tatok wasa karusya. Kay teniray re utami kasayki. Inang ang so mekin pitata songe. Inang ang pitata pimpal waray. Inang ang pitata. Okay? So ang koros magtapu ko ki nintungan so na papalite song kuwaman. Ima palen ma. Ya, tan baik, tan muitang ko te muitang kuprang koto en paita. Te kauno kotang katin kaunta atay nangkan. Now sometimes that will bring persecution too. Wawaki ima kareta kuprang koto ima utani stop ka boy boy. Okay, tan ponsa wala atay nangkan. Tan mesang pengkita. O ut aleta tama kuprang kote. Mauriyang kaun. Porque akay pak ebilken wato kapal mesang liki tana persecution too songkan ma wiyang kita porque kita atakin songan mesang peng kita o kapayata ko prang ko to pilka wato songkan lokolok te kapal makung kotong kita aramas ka persecute kita pilipilo imakareta utanakin katanta okay kauno ranat ay supaya usong lakapay pilmatoy banagis kapratima way nok prong kaprata Pautan ktai mimnan balwarok ta supay mo utana palong yo iya samay ku prong koto mo ay porla kami kasi gistro portong yo utane toto api kisaw mo pilipil magtaw yata Arya inta utamele lawal banagis kapratima uran ay prong kaprata tami inta gistro mo paktaw na masan mau prong ta so to sama kola toyo bay obedience mo kola toyo tana kokola toyo it imakareta so long kan me memor ko wen ko tan so what sansa tata patang ke masan ng ko so pay kapal mayailar karapa kita to ka pe hop lan tierra kokola na no group tuwe to ka stranger kabana sa mi sign ko mo ka ya laru ta son way kay ten ko kan pa ka pan sampaut
ikisokan ngari minta pay ko sangan in and toyo ko ren mo nan song ka wi ya yangta pueblo kumuata persecution iminta tana kay pa kabli kumuata kay suto katapan labo dengar ngorong ka dengar ngorong suto me kat ko ya ka monta katata ap ko mau tolu mau tan mau katata aman mau to tiak suat kaperenta yamu mon tanako kapalo ap to musik tong tama kan tari tama ma kaprete malam pa oprong kaprete wo ki extra mon pack down wa ya pil masa masan por pram purata so songan kola to menta songan me mor kita mor me ka plataro me ka moitan de ki yang ko ampilipilo unsako am mo unsak sangan inen to yo ko kola nge aramas ko to ki seketen sunuki pon mo pungomu iku prang ko tum ko witoy mo man song ko te song pukona papali tama ko tliki yangta kala he suffer submitting his will to God's will. Hey, Jesus, at a song come on. E pilyang le. E kon ka balin pay kong tama ko purong koto niya pangkolan lo pula. E lolo yip ma. Mia, makapot ka koso? So, e pilyang kon. Tana he suffer submitting his will to God's will. Pweki, e sansan na watawatok tay watapala. Tama wiyawi. Murina kapoyata. Pay kong karwaru yung kapoyata. Ponanan sa ume uya law epil sutro pan son pay ko leleto. E karwaru yung. E ka, napta kapakapo. Matawala ata pop na ne ustusan tanga toyo mimisi pabe. Porapan uya nanti ko lan rapagi. Abang kapkapuante ko purong kuto. Abo sarata sang wasame katkatia. Awuya wiyer. Pwema porto aleta. Yau sainsa la karwarun kapayata. Kamata kapakarwarun pek. Aritana submit a con tam tuani si en ka pay con tam ko pronkoto. Tama uyawi. Naklang na nirtik tuwa tana. He became the source of eternal salvation for all who obey him. La awiyala pararan mo soti maktel koros memor ko po kita pilipil me uyatanan ketsemeni kareta thousand upon thousand kita iba mela minya ko generation pa mela ko pangoto pilipil me uyata makaharita ako'y pamplisay ki tira pilpanrong ako'y pilpan utani sa tay pang kawewe ko one maun kawetio an so koros magtaking kakalanan at saka pala plata me pungo akamatak sinan so motomot wa me pangwato patapot kugulat ikapay don tran song apapali o song kuwaman pay ko karwarong kapayata momen kot likiyang kita kot pan after likiyang kita song toror taken kapayata kupura te keite me kat kiyang kita paninen uyata to mana pan itipak kapoy ilak tay kitan sowlang after ki mut pana let kita pa kapakap kiyaman paya mo me amawala akauno sito kinu kaskasay toto Jesus kin masan mawla apui me uyata pilipilo nanan so palo enta so kupura mo itamay yati ay mauro kaiten enta so kupura mo itamay ndo ko to salieti wala ni lupo so asto shortcut yakilanger me bang kamakam chop ma papor kik o abil tok o abil tok siya sa taypan yakilang koros karusi okay ni tayman tay sakluwa ban wi pour selier metrok taynak ari me ko sampal ki taylen kaklang take karwarun kapayata kupurang koto masani yimet may kibang kapayata ari pe kamau patao mana kot me liki yang ktao anitipak
Tai stroken mangi, tai stroken matawa, pot pali laut na tai low kan, tai kin struggle pokita, tai instrument kapayata. Kita wuya low, why? Kita perki, menona pan. Kita wuya sang puegi, tam kita sope. Kita mistreated. Kita tuweta aramas wiyak kita kisin, aramas poi. Ratiti yang moi. Ikin kola matuweta wat. Amo sangan ko konto pa parata. Ap teman-teman. So sampukat korospan uyawi ipan pekong to kupuramu ipan memau sosong to kogola to orain mo. Istupan apa buka bang wukit tiala. So kauno pa moang ya tai pilipil pung o kasang dikele aban soto waksang Jesus ni yawi ata pilipil nang kitsemeni. Makare ta kita generation wat pilpan na kakal pilpan ko. Pil wuya dudul kita tame plata. Imbakta mi milala sort. Hari tana imuya tana, even if it's tough, even if it agonizes you, you need to obey. Okay, imbakta kaskasiya. Ma pilpan na napal. Ma ina nang kamatak. Tau chana na kapayata. Chana na tay. Kay tilata rin sara pa manichay man tuwaluluwa. Kay tila rin saray. Maya. Tu saray little bit. Up. First one na wo. Nanira tikitik one na wo tana. Saray. Okay, wasami kaskasiya. Nan sinesisi sa kuno sidu tuwawap. Nanira tikitik one na wo. Kaskasiya Sara. Ana prama pauta. Treat akar. Sotomao. Kita ilo sa situation of the story. Makasaw sa puralawat. Nan sinesis isa kuno kapang kakwewe kita ibang kasayosa. Tami kasompal ke pwe ki elelewan some. Sara. Chapta. Uyakaweta. Pwe ki ya. Momon aprama akin. Opo ako pwe ki seri ikan songkan. Ari. Pen mas lalebel. Mokitita. Capang konsang topeng kita utan. Berkamakar sompukan. Aftami kasompal kiyo. Taka kilang me. Tree. Na natuwo. Nisongan momo me. Apal. Tana harshly with it. Mugi may banta. Mokitin lamay ape. Okay? Arya akar ping ko sa yahutan ispamu itang sangotong yawi. Iyo ta to kola. Ar naneyo tano kaya ramaskin matawo. Me. Okay, karasarasyo. Meroutan minang ya. Istupanana na mimi. Yung masalir. Ap makot. Masanikan mimo tangkana na taulun mimo. Gusto ka ping kosaneti yan sa masal? Mautan kaban mimi ng kuprangkut. Okay, tama-tama. Me son ko waman. Miya kuprangkut me likiyang kita. Pukon apa-apa li son ko waman. Tama kot likiyang kita. Ari atakokon korospanan shot. Kokunkunti. Ta kita kokon son kan me pampalian ta kuprangkut hanane uti. Pagtas tuka konta to makarata to masal. Yan pinata kokon. Okay, popino sutro me ap kita sutro sa me kuprangkut tan mimi wasa. Iko son palpon. Panso mo kita masal. Tabang kulay ya. Lang ako'y pakaramas nan eyo tana. Some people just leave when they get offended or angry. Lingon tata. Insensuate tata. Dingon tata. Masa. Ni arsura mata waya wasara ko kulay. Kare tara kan proksang tama ko prongkot. Oiray kan milan anapal. San sale I sampugat. Ay bang ko prital boy lam miss me kot pa. So mamauto kalangan ng kot. Elpon. Kapag kot nan piyo tana. When you find yourself in a mess, go back to the last thing God told you to do and do it. Okay, masampugat yaw na tambo.
tabananane to prala uya tama ko katun masani kitan uya utakapoyata masong yo masong puka tapil supe uya mensa wasong kitana mpio nani ira tuwa tana tenjo told her you met me bang say go back to your mistress and submit to her okay nani ro cholongo tuwonga karo ko say yang purala renam ka klang nani siwo uya sawaseo maktan bil kakasa tana you never reach your full potential until you learn how to submit to the will of God lang ta so to kak tawlul paita tamusakla te tailan in tuwan makut yang ketata okay lauk tabana sola pay kong kauno to upakot te submit te muitong prong ko ton paita das to kak submission to the Father's will is doing it even when you don't want to even when it's hard on your flesh. Lang mo man pay ko ang kutan. Kapoyata tama ko prong kutan menta maabal. Menta maakabal. Ariban itermet kamelele me ewan so kauno bilbang katung ko proyang potelen kak. Iban udi potelen menit payo luwo arma mia kalela bakte song yume main men kalal bakte masania and so mount. Kailangan kung sambata ka school mo, ininisan sa lamaw, tama, ibig rongo-rongo ale tisang, nan ka school din mensang wat. Kailangan ng kauna po na munor po, kaya bigdating tataong gano, kumuyang-uya.